bra ni na de kosi baabi na Petro ni Yohane nso be frɛ mu na youth any Philemon enso twere bie na afei no ayi odisen de kosi Yohane di sem no mitimi hunu sɛ bra ni o manipa bra eni o manipa was nipa bi atimi nya hosiesi enti asam na de aye ne sɛ timidi ahoahoa ne ho awia yi wadom yɛn wadom soronko ɛsɛ wasam wa yɛn kwane yɛtumi na yɛn kranta no fanu na twitwa ɛma nwura wo ma akoma mu na mmra ma yɛ adwuma me bompa ye wona sida ni Jesus dimo so wo kria bia na sugu kasafidie kase yi so ebra ya wasamwa yen kranta nu fanu emu bia ma han mentete kwafo hunu nyansa ebe ebra mi bo Yesu din se bebria wo seska kokko na ma diena enkamwa no emfama wo ma ebra no ayewa wo siesie mu ne ahotwatwen ye mu ayatwa ma ye to so mie no no e bompa ye wo Yesu dimo se asem no ebete yani yani yada ho yade ho so na yenya ahohweso ahopakire ebo Yesu di mu de tutu ya na maw Ibrahim bo Yesu di se tumi bia ebe ma na wo mene so atia wasam no bo Jesus di mu se obepeja wo mene so enkurimudi atwi afa so ama wo ma etimi atede wo kan ebo Yesu ti asefo no edimo adomo etuntwante jiri ni bia enka amen. Abusuafo nyame wonhyira Dabra dia se Kristo Yesu dimo shenyame anu nyam ede mabo bibia so adwumadie ya wo wasugu so a wotie 93.5 FM suoi you know wo betene bia wo de bia eye dwuma ye din wo United Television UTV ero kasa sabre anche bia no na eno nso ahya ase to din dan kwansam mo eba be twe nipa kra risi konkonso ede wusi faako a renkunimdie ene wonyam hye soronko ebedum wonyame enkrofo efra bi Kofi Otro Alabaster International Ministry obi a wutie Vision 1 kasabedie entiase se nya Alabaster nko Forest Bible kase eka ho ene risi adwumadie ebreum se eduru ebrade asem se eka dan kwansam a eye nano ne Yohane ene yi Kristo Yesu ani Petro nkomo bia no mu di ewo Yohane nsempa etensian yi mu ye aduosiansia no wo mu duru ho aduosiansia no Yesu akaka nsem bi amanipa bebre asan firi nachi ena asuafo no ba ne nchen bisa ne se awurade wanchen yankro Petro na ebisa sa asem no efise na Kristo adi kan bisa se munsu mu beko bia na wo bisa ne se wanchen ena yankro wona wo dan kwansam ne agye di ne ehunu se woni nyankopon krujini no ena awia yi mede Kristo Yesu ensem pa no bretie mu ena emaw se ebra no aye womi enya bra yedidi agro eyebra woni pa bia ma na ni da ho se wunya ntensem pa no nya mfa Kristo Yesu enya wuura na okra gyenkwa ebra ni nie se woni pa bia betemi ama na ni abare ho so no watemi ehunu se ebra ni wo de manipa da bia me ka cho se onyame ama nipa eniema edu eya akade edu ya yehu abia ma se fa bobra de edikan eye nkwano a etene fa wumu no de tosom yenu eye botaye no a ema wo sori na no pay etimithwe de enti awuko okrom ekokoye de tosom yensa. Listen to this very carefully. Eye botaye na trimu po idea no a devil team. I'm telling you, even on this radio station, eye idea everybody de ma director, eye idea yeah everybody de ma director. Everything that emanates that we pursue that is worth pursuing in this life is an idea. An idea. It comes to you from that finesse. Yamima will be idea, will pay the idea, no what the year juma, and then it thrives. Idea to so na yamidi will be our assassin so ye bre time. A brother or nipa bia shabra. When nipa bia what no, a brother will shabra so. A brano de bia sote. A de bia when nipa bia sorry bia nebra ne sote. It is serious. Wo soni ano pebia na usanko dabre no swate etuya na so bi din awoda anam me pese me bisa se enka nkyere me se you know onyame de afi ba ko aka mfie ho e wose etimi ka se onyame ate afi ba ko de afiri ye mfie mo firi se bre bia wo be sori a be san ka mutie tim ho no ebre no swate. And that
is one of the reason why you hear Brady Chida Coin. Who can carry Israel Yum, Ediasa and Wachinwa, Wakasambia, Edepa, Psalm 34, with the free verse number 11, who I was saying, Mamumra, ya, Munya so a mamin chile, Ebradina Mia Simni, and I will do verse number 12, and I will be Sakusa, or some wine a wash shankwa, and Kwanwa walk and Wahano, and young Kwanwa Dinamasa, so a dankwa and walk and once. Eternal life is what he is talking about. Or some wine a wash shankwa. Wine pa and opinion chile. Mumu wine a wash shankwa. Now opinion chile. Wine pan or person who papa. Why no person will need chance as so now who papa or so will be a will be buasa or no one verse number 13 is a crown will touch them every bonnet home yeah could be anti me crown to touch them every bonnet home anyone no every nada home or see you bonnet home na pepper pechi da kwine rasum tino or cast has somebody the chile will be our better no kind and rabiasam will use somebody the two. I'm speaking to everybody to be able to understand as someone here can you as someone walk and was some you know a someone Moses ehunu ewo enano ohunu wo Genesis hard be sinko see Deuteronomy Hebrew one what the theologians call the Pentateuch or the Torah you know it was exactly what you know abia na watch no wasam emrano anasa ya shedie ene ya shedie ene nyamete mudie na wo shema wo mu na ye asam no ena no walk and wasam yeah eno na walk and wasam it will be do Joshua now the baba be sene eko a root ngoma no cut down about some ngoma edikan de tosum yenu e baba sene ko ahenfo ngoma de edikan de tosum yenu bere so some ngoma edikan de tosum yenu now the baba sene ko Ezra be sene e ko Nehemiah Esther at some kronwa o sha Esther ho fa wo de be sene ko ohene Ahasuerus anim na ye dan kwana asam no e be ye honam tena yemu e me ye hunu nanu onyam se jane ba wo ne kunu nanu onyam adom ene no kure ayene ma adom ne no kure na ntibom adom nko ntimi nyina ho e ma no kure nka akiri asom na de ba ko aye ne se e be yinten to fo ka nimu e ye o kasa ne ma miensen bomu a it constitutes to no kure. Listen to what I'm talking about and let me build it up precept upon precept by the grace of God. Now obi antimi enti asemni obi a wuti on you know we are also streaming live on Prophet Dr. Kofi Odro on the you know Facebook live it ubetimi akọ online so and connect and let us talk. Me no na edi jumedi na abum asem no na make am was asem no e ba betena ni pam Bible say yehunu na nu onyam so jane ba wo ne kunu na nu onyam eno na Yohana kan wasem wo etremi ensa wudu imu ya duo no e ko aduonu ba kono edum kunu no de wo kan se e han abawia sensu nipa do sum chen han afa wodu aduonu no na wa baba be kaso wo bia wo ye bone no oma no kure no ho oma han no na ne nyuma ba be dedi na womo a yesum womo a ehye esum wase di bone ne awuduka. The Bible said womo hye esum wase han womo nya hunu ye edu kenkan yi no a e de ba fam a obi te se Hiob o dan onyankopon asem Kristo Yesu enkwa bodo no kure han ene kwan no dwanhwefo pa no wo dan na di e de kire Job dan na di kire na enyum ucha enipa ahoduo numu a kire saa ngoma no a wo so dan asem nati sa wonna masase so na wunya hunu wonyame asem me kanyame asem a sadia Yohane ensempa etie dikan imu edikan wo semfrase no na asem ne wo ho asem ne nyankopon na wo ho asem ne ye nyankopon enam ne so no wo ade na wankwati na anya bibia wo ye ne mu na wankwa ne nipa han e han ne hire nsumesum ne ni so etie ka asem na me ka Kristo Yesu wonna ba ne die mu nso ne die anyi no enso dodo agyi no won agyi ne the Bible said to listen to exactly what I would like to talk about. Asam no beye han beye nkwa bodo betena nipam etena no Yesu so di na Bible say afashe kase na se was wo bia ekom ni sukom de no omra manom na woni bi di amede ma no onipa wo die no ekom ne no na sukom nso ni biu asam no pa na me no wo kan na hwie na senka abrante a wasi so na baba wa wasi so pa han no ekira kwa na Kristo Yesu aba betena wo mo ene ya timi yam nwa ase nipa bi won mo from wo Kristofo na nso asam no enwa me chekia enya dia mitimi hunu
na send minya wutemufuo nti empaye ni di man meye adia me say ai han no wadanse na no obaba ifuo no a asomafo ni nyuma omhia ayi osomafo Paul no so omkenya mesam oso weinom ene wonyankopɔn ko a wadan no kure ne adi na wakyire ahenie no ekwan adwuma ye na ha no ye bo wo man yi kokko ene emufuo na akokko se enche na ne obeba no wenya aba etu obia enhye no ho so na wonna no ho so na wonhwe Kristo no akira kwan fa ne nya ni wura ne kra agyenkwa na wodin enkopie nkwa nwumanim na wo pia wanya yiraba Assembly na you know it is so amazing where we can get a free Yesia hono Yesia die Kristo Yesu etumi eti na Jeremia epeja Awurade franka wodi ni sure na kasa kire Israel say mon camping kwachi ho na momra meji nkwachi atom no ebi whilst he was talking about that no o can yama odi for Hezekiah enso baba be ka bi o kan ya ko si Daniel nso ba ye no o kan nyame asem na yam dewo Daniel chapter 12 verse number 2 ekono wose womo awuo no ebi be sori akoda nkom ne bi asori akoda ahora ne asotwe mu na kire se owu akire atemuo ho na atemuo ho asam nso ho yeah Hebrews chapter number 9:21 the 27 the Bible was talking about something profound and the how many pebia so owu preko sebu se nipa koba odi atrantwia ya na wodwene se wo noa ne wo noa enche na brena so ebrene so ya na ade ato wo de to wa na obi nso you know aba beto so we see that you know yenya ye wasase su ye hunu ne ye koso but wo a wafiri mu kono ube hunu sa afi wakwa temu ani profound my darling, very profound. It me dwene ho na me cheke enema Matthew churoye na me hwede Marko churoye na me hwede Luka churoye na me hwede Yohane churoye ne asomafo no nso be churoye na osomafo Paul efa ni na de kosi baabi na Petro ni Yohane nso be frɛ mu na Jude ene Philemon enso churo bie na afi no ayi ode sen ene kosi Yohane edi sem no mitimi hunu se ebia ni o manipa bre eni o manipa e wase nipa bi etimi nya hosiesi enti asam na de aye ne se e de nkwaje bre nipa number 1 number 2 e de wogie obia waso ade so abre na ni komu bu no e de wogie bre no e de ayare so bre botafo ya bia adokuro no na keka dam bebre e de ato se nipa no so e de ayare so e bre se nipa no ade ya menwunu ne se onyame asem ba betena nipa no mu e aboafo. There are 4 kinds of helpers that comes to the life of the believer. I'm talking to you, TNE. When said destiny appointed helpers, destiny helpers, appointed helpers, facilitating helpers, prophetic helpers. Eba bishia. Obia nyamia samtu umu. Juma edi no. Adia ba ko eya ne se ede ahobambo soronko bedomo. Ede akuko tuo namye. Eba bedomo. Ede shuboni nkenya. Ene nkunimdie soronko. Eba bedomo. Wonyame brasa. Eba betena wo so ba be ye na dwuma. Soronko wo so. Na fa tie de me be kan. Very very important. Nyame asem ne ba betena uma ema wunyini ntem. Wo ma ye Kristo ni motafo. Said ye na no no wo kan wasem. E wo 1 Peter chapter 2 verse 2. Was it you know obi a wo ya abofra no wo de ne wo to yi nufusuo so. Ne nufusuo no wonya ema ne nyini. Afa wudu Hebrews chapter number 5 verse number 13. Wo kan wasem wo se nufusuo e wo ho e de mamofra e motafo enkokoa. Nanso enam a ye nompe ya ye bubo mu no e wo ho de manipa wanyini eti Kristo ne ba betena mu e ma wanyini e ho na wutumi hunu se ye bo basu wie na nkurukun betena mu na wosra ne adom e ba betena wo so. There is a profound thing that happens, and that profound thing is onyame adom na e ba betena mu na nyame adom ni na ba betena mu afa hunu se afa wo yesem paka ne adwuma be hunu se akra twen aba betena wo so. I'm telling you enemre ye twempena enemre ye bokro nemre yi ye bo adwamansi sister ma woni so ma wo catch up to the boys see Muntia say, Nemre, a better lotu, and nebri. Would you for when you took from Nebria, you will be a brain bra, yes, son, because every day is bringing life to a place at a point in Ube said, you don't have any more time. And I know a bram in Okasa will radio is way. Massamni na a conaway, and you're making and say. Obia wotie me hwe me e was adwen sachira etimi wo homa
obia wo de Kristo na ye wura na okra nkwa ebere ya me ne wo kasetie na hye nso yi ebere we sei e wo bere ye ni da ho ne ye asempakafo adwuma ye atwi akra de ma Kristo Yesu no na afa ye hye ne kwa me se enye SD we fo nko an na ye akwanhwefo. I'm telling you, it's not only SD for go na ye hwe kwan ye obia ugidi o nyini o hwe kwan because bibi ba na bibi no ba no enya ba beduru a wo behunu se bibi ya ba catch them for so to just said or say it had ye janimu and I'll be who say interesting. The person no bomb paye. Bible can Hebrew from Metemians was a month to more for verse number 13. W. Our friend said, ne, na, a bonnet and nada and primi pebia coma. And now what 10 and ye prima comano if it's waging chili a boom. Baby, I will be a fan sato, but soon him Christo, yes, won't find in your wood, no crajin compass every day, and no bonnet chewa, Casabra yes. Baby, I'm a bit drubia. Who me mobile? Neka mi sikwemo. Before Christo Yesu deni mi ura na me kraje nkwa. Betina makomem ne di mabra boso hene. Ewo Jesus di ma fe me bom paye. Eri ma wadofo na me sira wadom ne wunkurum de enhira. Eri ma wo bibia se wo bia wo tie yen awie yi. Wo sira ebe bubu konu ya bi so no. Ne nkurum de aye ne dia. Na sira ni Jesus di mo ena mabosa empaye. Adomo a etuntwenti. Amen.